emsakazweni Nongoma FM 88.3 we play you listening ngikusebisileke na kanjani ukuthi ke ngizobe ngilandela lapha ke uDr Nyezi psychologist aphinde be life coach sibanaye njalo ngomsombuluko khona la ku Drive Connection kodwa ke namhlanje sitheke ingakavalwa nje inyanga yamadoda noma ingakavalwa inyanga yabantu besilisa ake sikhulume namadoda ake sikhulume nabantu besilisa because sina sikhule kuyi society noma esicindezela noma ecindezela amadoda kakhulu not like iwacindezela but iwavezela ukuthi amadoda kumele angakhulumi amadoda kumele angakhali amadoda kumele angaveza ubuhlungu bawo Dr Nyezi angikubingelele ngwamukele emsakazweni Nongoma FM Sabona sisiwami ngiyabingelela kakhulu kubalaleli ngiyanibulisa kakhulu uvuyani lo Vitalis Nyezi waseMatatiyela ngiyabonga kakhulu ngiyajabula ukuthola ithuba asibala sosisi inkosi yami sithi kodwa ke nabo bangayidlala indima enkulu kulolu hambo ngoba obhuti omalume ngabomncane abafowethu siphila nabo sibala nabo baba bethu obhuti bethu so likhulu iqhaza osisi nomugogo ngalidlala ekukhuliseni kahle umuntu wesilisa so kodwa kwamanje focus yethu ikubona abantu besilisa sithi bafowethu umuntu omdala malume baba omncane lukhona usizo khona umfowenu khona ubhuti omncane ubhuti omdala lobo ngathi umbafo sizothi indoda nayo umuntu indoda iyalidinga uthando indoda iyalidinga ukulalelwa so ke sothi nje sengikhona uvuyani sethelekile kuNongoma FM siyabonga okay before siqhubeka Vitalist what is this Vitalist Vitalist is your other name noma kusho into ethile efundelwayo No Vitalist sesiwami igama lami lesibili lasesontweni ngithi okay ngakhulela eMaromeni so igama nje lisho okuhle kodwa wapapatizwa ngalo nje so ngemothi vuyana Vitalist combination okay khona into abayibona abantu abadala udala umntwana ozoba nohambo luhle jabulani Vitalist nje kakhulu ezosiza abantu abaphila okulisa abantu. Oh right but wami namhlanje sibheka ke indaba ke ebucayinyana noma ke enzimanyana when it comes to sikhuluma ngendoda but wami khona ubhuti bengike ngifake istatus sami ngibhala ukuthi kungani kungani amadoda aposte izingane zomuntu asethandana naye manje lezi ezinye ingane zakhe engayipost ukhombisa ukuthi akanalo uthando le abhuti wavela wathi nje sisiwami wazi wangikhalisa ngithi mina hawu bhuti kwenze njani angimazi nokumazi face to face ngimazi la enkundleni zokuxhumana wathi wavela wangikhalisa wathi ngicela ukukhuluma nawe wase yafona wangichazela wakhala ngaze ngaxolisa ngathi bhuti wami I'm sorry ukuthi ngifake isihloko esikanje bengingazi ukuthi kunomuntu nje oyedwa ongakhala ngalendlela le othi sisiwami kumanje impilo yami miserable because of umama weingane zami owangihlukumeza angisayifuna lezo ngane zakhe angiyifuni kwanazo mangiyibona ukuthi angiyinqume kwalezo ngane uyabona so today sikhuluma ngamadoda avalela izinto mhlama sesikhuluma thina mina nawe Vitalist mase sikhuluma bese qala kuvele kuthakakhale noma bese qala eqaqeka but kunezinto eziningi azivalele ngaphakathi ezindoda because ile society yethu ethi amadoda awangakhali bhuti athi amadoda awangakhulumi indoda mayifele ngaphakathi and lento lesifuna ukuthola ukuthi kuze kufike igamekweni la khona kuthiwa amadoda abulala abantu besifazane amadoda iwona agcwele amajele amadoda ayashaya amadoda ayahlukumeza kufika kanjani lapho sathi ke bhuti ake sibuke lo muntu ekukhuleni kwakhe eqala nje umbuzo wami bhuti wami mhlambe ukukhula kwami my background ipast yami ingakwenza yini ingaba nomthelela omubi nomuhle empilweni yami yanamhlanje Yebo ngiyabonga kakhulu sesiwami ngombuzo yabona lento sokhuluma ngayo njengamanje iyabathinta kakhulu abantu besilisa noma ngithi nje wonke umuntu ophilayo emhlabeni yabona ngithi mina sesiwami nasesitolwazi akwesikhathi uzalwa yonke into yenzekile from uzalwa kuze kubela namhlanje mhlambe una 30 years singadwebula njengamanje sithi una 3 una 7 una 10 kwenzeka ukuthi nokuthi okunye akukhumbula but okunye usakukhumbula angithi uyakhumbula ngalina ngithi ezinye izinto zihlala lapho kwi-conscious mind uthi lokho kwazi lokho aware kwakho uhlala lapho ngokuthi ngiyakhumbula vele udanga ngake ngamanje inkunzi hayi sengadlula lapho kodwa kuba lokho kwenzeka sesifuna 3 mhlawumbe kwenzeka kuna 5
wahlukumezeka mhlawumbe wabona ubaba omncane wakho mhlawumbe uhlukumeza unkosikazi wakhe noma mhlawumbe waba exposed kwi-violence noma mhlawumbe wabona ubani enziwe ukuthi phambi kwakho kodwa hayi vala iminyaka ingane ayiboni ayikho indaba ukuthi ingane ayiboni yes ngokweminyaka mhlawumbe ungasho ukuthi hayi akabonisa una 3 years kodwa awazi ukuthi ingane mhlawumbe ilalele lapho khona into eyizwile so ngithi mina yonke into yenzekile lomuzalo ngithi mina ungasho ukuthi ingane isilimo olokuthi yabo isifukufuku wena ngoba lo ngane izokhola ukuthi ngempela ngesilimo yabo so ngithi mina yonke into oyenzekile empilweni yakhe odlule kuyona if ungazange wathola usizo wakhuluma ngayo wadlula kuyona wenza ipeace waqhubeka nempilo lonto izohamba kuyi affect noma kuthiwa kwabe abuse noma mhlawumbe kwabe i-violence udlame lwasekhaya olwenzeke phambi kwakho liyahamba hambe luhlale lucatshele engqondweni yakho yawuthi nawe masomdala ngoba lento lena azange uthole ukulapheka kuyona into siyabuya lento sibuya manje ibuya kuma-similar experiences ukuthi-ke nawe mhlawumbe suwubaba suwubhuti omdala yabo usuvalela gap leliya because isavulekile phela la gap akaze lavaleka akaze Uxolo kunomsindo ongemuhle la udokotela khona ngazi noma ubuya yaluze yini kunomsindo obuye ungilimaze ugcine ungezwakali emakhaya. Okay ngiyafisa kakhulu sokunjani manje? Ha seku right manje. So ngiyasho sisiwami ukuthi yonke into enzeka esikhula siyingane swabadala konke lokho okwenzeka isadlula khona kuhamba kusilimaza. So ngithi nje kuyafuneka nje ukuthi kumuntu kuzihluphe mhlambe sesithi mhlambe before ushade noma ushadelwe awuhambe uyobheka mhlambe impilo yakho ukuthi injani akukho yini umthwalo oza nawo ongemuhle kulomshado noma kulomndeni noma kulo situation oyakuyona ngoba phela eqineni ngenzeka ukuthi wake wathi ukulimala noma ukuthinteka but unwayitshela ukuthi hayi windoda uzoba right only to find ukuthi lento lenisiyabuya manje izokhonta back izokulimaza so ngamanye amazwi ngithi nje yonke izigameko ezimbi noma ezihluku noma eziyi-trauma owadlula kuzona usakhula noma usungakanani kuhamba kubuye ngoba ingqondo yakho ayidelete yonke information enye iyaqasha zize zingathi icashile kanti sizophinda ibuye. So nina njengama psychologist niyakwazi ukumelapha umuntu onjalo sengisukela ngisemncane ngithwalile ngathwala kuningi kuze kube manje mhlambe kokunye mina ngiyaphika njengami uthola ukuthi mina ngiyaphika ukuthi mhlambe ipast yami engenza kanje nina ke njengama psychologist niyakwazi ukumelapha umuntu onjalo nophikayo khona abantu abadenial nje empilweni yabo nje umuntu ayidinayo nje into ubona ukuthi yiyo le kodwa ayidinayo niyakwazi ukumelapha nina umuntu onjalo nokuthi ke futhi nina niyakwazi ukumbona umuntu ohlukumezekile let's say useshadile indoda nje ishadile unkosikazi wayo mhlamba imenzi lutho iright nje indoda yenza kahle konke kodwa njengamanje ukhona yini uphawu enibona ngalo nina njengama psychologists no le ndoda ilimelele ingazama ukukhava izama ukuvala but le ndoda le ilimele and le ndoda le idinga usizo and niwina ke bese nikwazi ukuyelapha emva kwalokho umuntu uyalapheka sisiwami noma phela abantu abafani omunye angalapheka ngo2 weeks omunye ngo1 day abanye ngo3 months abantu abafani futhi leyigameko futhi ayifani so i-case ne-case i-different noma ihlukile so kumele wena mawenza i-background check noma i-assessment noma i-evaluation ubheke ukuthi lo muntu kumele umsize kanjani ngoba phela nazi igameko lezo umuntu adlula kuzona ayifani ngoba vele okunye nje kwama-science alula noma mhlawumbe umuntu angazange washaywa mhlawumbe-ke yabona khona lento esithi emotional abuse njengoba kade ngisho ngithi umuntu kumele-ke ekhula ngokuthi ebizwa ngokuthi uyisilima noma ubizwa namagama la ahlambalazayo uyambona ngoba lo muntu loyo nalento uyayenza lento they verbally humiliate you umuntu avele akuhlambalaza nje mhlawumbe ngihambe ebona nithenga yabona ahamba wena waba nobaba wakho abala akuhlambalaza nje akuthuke nje uzingenzeni but indlela osowajwayela ukuthi lo muntu lo usiphilisana kanje naye so noma mhlawumbe demand attention yakho nje ukuthi uyazi wena yabona umuntu uzodemand attention nje all the time kodwa indoda kodwa ufuna ukuthi wenze ukuthi nokuthi sakucontrol yabo abuse kodwa uyakucontrol noma nje ufuna ukubuka nje all the time athi uqoqa kanje indaba uqoqa kanti akuthethise ukuthi
uqoka kambi nokuhlamba ikhanda abona nje umuntu akuhlambalaze phakathi kwabantu mhlawumbe even esontweni athi indaba eqoke kanje uzongihlaza kuningi nje akublame nje ngayo ukuthi yenzeke empilweni yakhe athi uzokulimaza akuthuze kuba kuningi nje okuthusayo okumemonyeni wakubona ukuthi lo muntu lona ngeke so kuba kuningi so ke umbuzo wakho uthi uyasizakala yebo ngithi mina yebo abalaleli abazi banengoma FM ukuthi umuntu njengoba ngisho ngithi into asuke idinga nesoyidinga indawo safe non judgmental ngoba phela umuntu uhamba jaja beze ukuthi isikima somfana wena indoda yalutho this and that la usedinga nje space esizoba conducive ukuthi simphikise lendlela acabanga ngayo ukuthi yena uyisahluleki yena this and that udinga nje lawo environment ezokwazi ukuthi environment iyodwa abone ukuthi engisafe la noma ngakukhuluma la angeke ngithuke ngihlambalaza ngeke ngiplenye aqala umuntu avuleleka akuthembe then nibone ukuthi impilo yakhe yashintsha la izinto zakhe wakhula kanje kwenzeka 1 no 2 no 3 akwazi ukuthi I understand umuntu esezele lento esithi self awareness azazi yena understand yena understand futhi nejeni yakhe empilo azazi nokuthi yena ubani athole ipurpose athole meaning athole ukujabula athole peace athole yena njengokuphila nje wona sisinolwazi unempilo udalelwe uNkulunkulu wakho ukuthi uzoyiphila so if wena ungazi understand ukuthi ubani uVuyani bethatha isinyezi futhi wena uphikisana noVuyani wena usempini noVuyani so i-depression lapho ukuthi awuzazi ukuthi ubani so umuntu usedinga nje ukuthi wena ukwazi ukuthi uphakamise lento anayo afika nayo emhlabeni ukuthi wena umuntu kanje kanje indaba ungakuboni lokho indaba ungenza kanje so nje self awareness ibale kakhulu nokuthi nje umuntu umsupport umkhombisa uthando umkhombisa ukuthi unayo umkhombisa ukuthi umuntu umlalele asho ukuthi yena ikuphi akuthandayo ikuphi acabanga ukuthi kungamsiza yini ake wakuhlolisa before kwamsiza so kuba kuningi nje kuba kuningi okuqhamukayo nje kulo James sokukhuluma naye sombona nebona ukuthi hawo angikaze ngakucabanga ke lokho yazi angikaze ngakucabanga ke lokho so kuba yilonto nje ukuthi nje umuntu athole ama coping skills azazi yena ijeni yakhe ukuthi ihamba kanje kanje uthinte indaba laphana ke doctor Vuyani la uthi khona khona umuntu ozokuhlukumeza emotionally mawukhuluma ngokuthi yazi ukuthi siphila nabantu dokotela and umuntu akwenze uyijwayele lento ayiyona uyabona I think nalokho futhi ukuhlukumezeka uyabona nje umuntu ongakwazi ukuncoma nje ukuthi wazogqoka kahle mama kancane ume kabi yezo mawukwagumula ume kabi nawe ugqoke kabi nawe lento lena iyakuhlukumeza wena mhlambe yena uthola ukuthi yena njalo akaboni ukuthi mhlambe lento ayikhuluma iyakhlukumeza endakana ndaba ukuthi into ayikhuluma iyakhlukumeza noma ihlukumeze ngisho ke omunye usumvulela ukuthi no yazini ngiyahlukumezeka ngiyithandi lento yena ubona kunormal nje ukuthi ngaso sonke isikhathi akhulume nje amagama abheke eceleni awabhekise kuwena uthola ukuthi nami sengize ngayijwayela leyo mpilo leyo uthi vela akangcomi ngisho ngagqoka kahle noma nginganuka kahle kanjani noma ngingapheka kamnandi akangcomi kunalokho nje uyangiqhathanisa mhlawumbe athi yazi ukungcono ukudla kabani kunala umuntu ngcono ayodla erenki kunokudla la ekhaya uyabona asho unkosikazi wakhe umuntu ngcono ayodla erenki angadli la ekhaya mhlambe nawe usuzowajwayela njengonkosikazi wakhe ukuthi vele kungenzeka adle kungenzeka angadli ngenzeka ngagqoka lokho athi angikwazi ukayina ngigwegisile iChris njalo yebo yonke lento uyabona nje mina sengiyicabanga nami ukuthi kahle abantu la ngaphandle Dr Vuyani bayahlukumezeka is just that bafunda ukwamukela ukuhlukumezeka bayitshele ukuthi i normal life. Kubuhlungu kakhulu seswami ngoba phela into abnormal kodwa isize yaba normal ngoba phela lo muntu yena uvaka lesithi ngesixhosa uvaka kamnandi isikhathi ekuphoxa ethe wazoluka kabi uyenze lento ubone ku-TV endiyabuka ama-TV yena uzwa kahle yena ngaphakathi ngoba phela ulwa nalento elike yena ngaphakathi ngoba akazange wathola usizo ngoba phela khona le fakuyona naye ngaphakathi so yesikhathi ephoxa abantu ekuhlambalaza abantu yena uva kahle yena ku-right kuyena so lento igcwele kakhulu leyo futhi nje kakhulu futhi emndenini uthole nje ukuthi umuntu nje useyasaba wesifazane ngisho ukuthi ancome nje asho ukuthi usho ukumtshela nje ukuthi mfethu waziwa muhle ngiyakuthanda awukho nje lapho uthi nomphoxo uthi phuma phi namhlanje indawo ubuye ebusuku so emotional abuse igcwele kakhulu emakhaya emphakathini and kuba buhlungu ngoba uphela ubaba la ekhaya lo muntu wakho lona
yabona nje i-role model engane zakho lezi babona yonke into kubaba so ingane zizokhula kanjani kwi-environment la ubaba ekhuluma kanje. Ey sikhula sisendaweni la khona amadoda indoda ayihlonishwa ayisahlonishwa ngisho izingane zayo because wena unkosikazi wakhe umhlukumezile ngalendlela ukuthi ngisho emphakathini kuthiwa kunomhlangano womphakathi ngisho ngathiwa uyaphawula futhi kunephuzu unepoint ngempela kulento ayiphawulayo but akalalelwa just because kuyaziwa emphakathini ukuthi umfazi wakhe akamhloniphi noma unkosikazi wakhe akamhloniphi uyamshaya njalo so akaseyinto yalutho ngisho ingane zakhe zikhuluma isinoma kanjani ngoba ziyazi ukuthi kwamama wazo uhleba nazo lezi ngane bahlebena lo baba ngelanga bayamenzela ukudla ngelanga bamenzela amabethanda ngelanga bamenzeli uyabo yonke leyo nto leyo ithwelwe ile ndoda la ekhaya kodwa ize ithi ayi ngani niyamazi uma wena unjani mayiseqalile kube indoda ethi ngani niyamazi uma wena unjani sikhuluma namadoda njalo ke namhlanje sikhuluma namadoda adinga usizo but wona mhlamba ayayitshela ukuthi impilo enormally no ayikho normally leyo mpilo leyo uDr Vuyani ukhona angeke ukhulume naye emsakazweni nongoma FM uzwa abantu ezilangalale nokwakho uzothatha inamba yakhe mawumdinga noma kunenkinga ethile ayi amadoda kuphela wonke umuntu nje uthatha inamba yakhe umfonele nikhulume eceleni nonke kube yisecret kube indaba yeni even unolwazi inkosi ngoba esakaza ngiyobe ngingakwazi ngiyobe ngingayazi indaba yenu ngiyobe nginganizwa kuyobe kuyinina lanivalelene khona nikhuluma indaba yenu nilungisa indaba yenu ngabe lo mshado wakho uyawubona ukuthi uyabhidlika but futhi ngendlela obhidlika ngayo uyabo ukuthi ubhidlika ngesandla sakho wena ezindoda ungamthinta uDr Vuyani nawe njengonkosikazi uyabona nawe ukuthi indoda yakhe iyanyamalala kodwa futhi manje uyabona ukuthi nguwe onalento ngabe unama anger issues ngabe unama insecurities yonke lento le yona into ebhidliza imshado ebhidliza amakhaya amaningi kodwa futhi usukungaboni uyisolo uthi yazi yimi ngikhulume kabi la ngikhuluma kakhulu yazi every time ngikhuluma kabi every time ngiyashawota kuzokala ngathi ngiyashawota kana ngishawodwa uyayibona into enjengaleyo so uzomthinta uDr Vuyani ekupheleni kohlelo Dr Vuyani njengamanje usushila ukuthi kunalento ebizwa narcissist or narcissist something like that nimbona ngani umuntu oyileyo nto leyo dokotela andiniyakwazi ukumsiza uyasizakala yini ngoba hey lo muntu hayi uphethe into eningi uyasizakala umuntu kakhulu njengoba kade ngisho umuntu kubalekile ngempela ukuthi siAfrika sihlale naye phansi siza ukuqonda nesimazi kabusha ukuthi ngempela yena uhlobo lomuntu ngoba phela i-narcissist abuse nje iyona futhi naye icrucified nalama symptoms kade ngiwasho naka emotional umuntu ohleze kuthetha yebo ngathi ubalekile ethi akanakwa indaba ningamlaleli yabona nje ufuna ukuvela ngaye akuvele yena ubaba la ekhaya yimi indoda yimi inhloko la nesibosi asawuta sathi singane naso sontweni nje kakhulunywa lana kuyenza ukuhlonipha ngaphambi kwabantu akuhloniphi so lo muntu uyak-abuse ngayo yonke indlela ney'ngane seziyamazi ukuthi asiziyamazi ubaba okhuluma kanje ilanguage yala ekhaya awucabangi into e-abnormal kodwa siyaba ilanguage yasekhaya ney'ngane zikhula vele ziyazi ukuthi ubaba vele siyamazi ukuthi uhlezi sithethisa uhlezi funa sihlale lana simbuke emehlweni simlalela sithethise asishawude yabo so yonke into ingaye kodwa kune-abuse futhi phakathi siyabonga kakhulu Dr Vuyani ukuba nathi emsakazweni nongoma FM nokuthi nje uza abantu uzobatshela ukuthi ayikho into engalapheki ayikho into ongeke usizakale kuyona yabona lesimo lesi abnormal osenza sibe normal sisingashintsha sisenze sibe normal ngempela ke thina sino Dr Vuyani ngicela ushiye utshela abantu ukuthi ke bakuthola kuphi einkundleni zokuxhumana na phone number abantu bakuthinte and bakuthinta kanjani nini kuphi okay ngibheke la eThekwini la town ngase City Hospital kulabo bahlala ngala ngaseThekwini okay duze kwase City kodwa ke sesiwenze nama online sessions ukuthi mhlambe sisebenzeke indlela lezi esimanje zokuthi i-session noma kuthiwa usegoli noma kuthiwa usezululand noma useKapa noma kuphi siyakwazi ukuthi sixhumane yonke into siyenzeke so i-office lami lila eDurban Medical Center at 13th floor. Okay. So inamba njengoyinika nje iyodwa iyafoni ya WhatsApp enza yonke into. Okay. Bangasithinta nje ku 065 846 yebo
0441 iphinde 065 846 0441. okay Nje ungafona usende message ungaWhatsApp ngenza yonke into iba confidential futhi konke kufihlwe ku private akekho uzokwazi ukuthi uke wakhuluma noVuyani ngoba kwami WhatsApp umfonela lo cina la laphana ke ku Goodly ngiyayibona engathi nakhona siyavela singobani lapha okay yabona mangena ku Google uvele nje uthi nje life changing journey igama lihlangene lo life changing journey igama lodwa ku Google na ku app Google Play Store what is a life changing journey uzothola app ezothumela nathi ngayo indlela na ku Facebook Instagram TikTok khona konke lapha ku website. Siyabonga kakhulu Dr Vuyani asithemba ukuthi ke nangesonto elizayo sizobe sikhona ngisala khulu bheseni lapha sizokhuluma udaba labantu abathwasa kungamele bethwase kodwa ke sizokhuluma naye la kuNongoma FM siyabonga kakhulu dokotela. Hayi siyabonga kakhulu ngethuba lephile nje. All right Nongoma FM 88.3 we play you listening kanti ke thinta njengamanje lapha ke uDr Vuyani indaba ibe ngeyenu nobabili umtshele ukuthi unankingani makumele nihlangane nizohlangana manilulekana futhi einkundleni zokuxhumana nilulekane einkundleni zokuxhumana bese ke umsebenzi uyabonakala kunabantu abantu abangavuma ukuthi bayagula noma bangavuma ukuthi badinga usizo konke lokho ukukhulume lapha ke no Dr Vuyani sambeni sezindabeni ezingamba ngqambo